Hello guys, good morning. Sẽ đầu tôi sẽ citizenship có citizenship sẽ tăng khai mà tao rồi sẽ tăng khai mà hình rồi. Citizenship polity. Citizenship da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ enemy ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯈꯪꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯐꯨꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯟꯁ ꯑꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ enjoy all civil and political rights ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯒꯅꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ exclusive right खरा लई like exclusive right खरा लई को सदैस्ता exclusive rights खरा दे कोई दा exclusive ओइना फंगेबा खुदामैना article number 15 को 16 19 को freedom दो अदगी 29 को अदगी 30 अदगी 3 to 6 को voting rights को अदुगा article नतबदा अतोपदा function दा कयानी right to contest को कोई MLA गुम्बा अदगी MP गुम्बा से contest हो गया है मधुगी कनो तो होगी contest ले पार्लियामेंटा को पार्लियामेंटा अदगी state legislature दा को state legislature दा contest हो गया है MLA हो गया है MP हो गया है अदुनी को सिर्फ पोस्ट तो सुहारा नहीं सही पोस्ट करी यदि कोई क्या है नहीं can have post करण पोस्ट नो हारा के दिए कोई गे कुदमैना president हो गया है को president से कनो ना ओई बजे है को naturalized citizen so हाइडी citizen कुदिमाना दम ओई गया है citizen any citizen को ओई तारा के दम ओई गया है but USA दे naturalized citizen हाबदी अतोपा state की origin ओइबा हाइतारे अतोपा country की origin ओइबा खुदामैना USA ददी कोई क्या है इंडियन origin अमना
president oiba yadeba gyan tai ko Indian origin amana president oiba yade ko India dadi Indian origin nattaba adi USA origin amana natra British origin amana dum kuisi kano oi president oiba yaiba ko citizen bu oi taragadi dum yare citizen haibada akaknaba adi rule and regulation thamdeba ko president oi haragadi dum oiba yai vice president oiba yai judge oiba yai ko adagi governor oiba yai ko masai MPs oiba yare MLAs oiba yare ko IS officer oiba yai IPS officer oiba yai mayam ama yagre ko post mayam ama leigre adagi kadawge harakanda mangondadi duties su leiyo duties ko duties lay duties se mi atopada leitabani ko duties like koigi tax pibagumba taxes ko pibagumba se magi exclusive duties ni ko adagi national symbol respecting ko national symbol ko adagi mayam ama leigre like defending country defending ko sigumse mayam tawba yai ko exclusive right magi leisai ko sisingse ado citizenship tadi leiba sise adubu friendly kanoda friendly alien natraga enemy alien dadi leitiba sise exclusive right things sige exclusive right things citizen da katang leibane friendly natraga enemy alien leitiba daga friendly da katang leiba enemy alien da leitaba khara lei ko friendly da leibade akoi ke article number 22 gi makha da detention tawba yaba da adu friendly alien da katang leiba friendly alien habdi kaino harakanda country akoigi aidi bilateral relationship ta natraga akoigi peaceful relationship leibado friendly nation country do aduduni ko enemy country hara taragadi enemy alien hai taragadi country at war akoiga war leinariba war taunariba country do adudubo akoina country at war ko aidi enemy country or enemy alien hai ni ko aduga moidadi kadawga harakanda fewer rights se yamdeba moidadi khaji katangnewa like universal right kumba like koigi kai haini kano right to life kumba article 21 kumba ko to khara natana mangondadi kano se yamla leiteba right yamla phangdeba ko aduga kai haini akoigi detention tawada thingba adigi kano tawada thingba kotpado madudo protection kem leiteba are not protected ko habidi akoigi article number 22 sim matungna tamakini ko sim matungna tamakini aduda suning singmo ko sidasu ai hape hairamge aidi akoina detention gumba tawba aidi mifami pun gumba tawba enemy ni na khangwo wakanda enemy ni na akoina land tawnariba country ni na moigi enemy alien moigi praja sing do koigi enemy oidoi ba aduduna moida aidi mifam pun tawba yaroi na thingba right ama pibi gitaragadi moido enemy oidrasu yari na cha koiga samanare aduduna moidi phaga dawni moi enemy na akoina koigi country da changak taragadi war tawnariba country amagi mi ama koi country da changak taragadi madudo phaga dawni phabaduda protection amta kaimla leiroi tawni aduna are not protected against arrest of the yai mois ko mois arrest of yai and detention to detention to raga fazil laga thamba yai ko ado masigi se under karamba under article 22 under article 22 the yawe because this ko alien gi se friendly alien di chamana friendly alien di all universal right I will di koigi human right kudimak to friendly alien di loi bigadamne like right to life right to personal liberty ka tawriba mayam ji to loin bigadamne ko equality kari kara mayam ji ko so sising se later ko
aduga akoi India gi oiba yamna phajaba citizenship akoi gi citizenship se akoi gi di kari no haraga di single citizenship ko single citizenship amung yeng se ko single citizenship ko India de de lei ko atopa kan di country kudamai na USA de di double citizenship ni ko abedi mo di citizenship se anil thona le ko di India de di single citizenship lei ba ai di single citizenship se Canada ga harap manai ko same as in Canada ka chap manai ko karigino maida single citizenship lei se why and hamba matamda ko haidi akoi India gi di constitution da yawi da ni to promote fraternity brotherhood ko and unity laina bagi damak tane ko aduga kadawa kogi bill sagalai ne ba koi sai di akoi gi country se unity em laina bagi damak sagalai ba country na tra build and integrated Indian nation ko aduni duga kaidoga kanda sida single citizenship sida exception khara le single citizenship se pi hai taraga so koi India da citizenship ataina phangdaba bot khara pi bo ko haidi citizenship loina makna phangdaba ko state khara da katang phangba ko adu do koina ga ai ni ko single citizenship da exception hai tare ko exception sida koigi exception sida kari lega har kanda exceptions in rule of none sisi matung kaino da su tamakini ko article number 16 15 16 19 9 na matam da su tamakini ko adu da su mu aidi pasana mu explain tawage ko shi da su khara tawange exception in the rules of non-discrimination. Thus, non-discrimination tawdana bagi rule da kahaini. Kuda mo na kanda example oina kogi employment piba matamda ko employment piba matamda residence da condition khara piba kuda mo na se kogi Andhra Pradesh Telangana haiba state sing sa ko moigi state government na kogi kano piba matamsida job piba mo gamba matamsida kogi moigi mafamda leba moigi state ki meeting sida oina favor hana piba hai tare ko residence aidi magi leifam se sida oina criteria residence as a condition ko for employment sisi exception ni ko karai da yawa exception no haraga di article number 16 ni yawa exception ne ko sisi piba chikana na pi no parliament na pi ko karai da Andhra Pradesh and Telangana Andhra Pradesh kada piba ganda ko adagi remember to the koigi residence ko adi koigi residence the favor to why the preference khan by that leifam se khan ba preference for residence ko article number 15 jase magidi right to equality ni bo ko adu do right to equality the exception oi do ni basis ko right to equality the exception hai se kaina right to equality da koi gi
khudam aina hairse akhoi right to equality se chalaina khana matamda on the ground of religion ko religion gi matung ina akhoi discriminate taw yaroi haidro adegi caste gi matung ina akhoi discrimination taw yaroi hairo ko sex habedi akhoi gi nupa nupi gi matung ina akhoi gi discrimination se taw yaroi habni adoida kaino yawbro akhoi gi residence habese yawbro ne haidi residence ki matung ina akhoi discrimination taw yaroi habra yawbra ne yawdedana akhoi gi discrimination taw yaro taw discrimination budi tawna di ko residence ki matung ina nangdi impa masani nangdi lawai masani ka hawdo adu maina residence ki matung ina discriminate tawdo adu yadi ba but tawdabu as a constitutional right amoina as a constitution da palambara hairaga di palamde residence palamde sise ko constitution article number 15 da so does not adum haire ba dana does not prohibits discrimination on ground of residence adagi kadawge hara kanda koigi remember 3 da protection of tribal interests tribal gi interest ki makada sidadi kadore koigi kay haini ILP ga chanadana adagi article nate kano sa schedule number 6 ko schedule number 6 ka chanadana tawdo si karino haraga de koigi tribal gi interest se protect tawnabagi damakta neba aidi kocha chappa yadabado like article number 19 freedom of movement do kadawi koigi ILP level from the ai freedom of movement lay hai taragasu mapalong mi mana Manipuri sam tanda ILP darkar leidana adu this is exception id freedom of movement du gi exception idana ko adu gi exception du su kadawge harakana ngasai gi koigi kay haini single citizenship gi ngasai gi single citizenship inter right ko dima loi chapmana na pi gedabani unity legadabani khot kadabani haibadu gi magi exception oiduni ko aduna protection of tribal interests ko sise kaino article number 19 gi kadawba freedom of movement adudo the restriction kara pidana ko tribal singi damakta adagi mapalong mina nakakanda laysan baso yadre na tribal area do ko yani ko aduga atopa amasu hujik pudi lawthokre Jammu and Kashmir da ko article number 35A mogi oiba tonganba article number 370 ke tonganba leisaramidana ko lawde thokre 2019 da adu dum lay ko season this is a single citizenship delay tawdabu exception khara di dum lay ko aduga citizenship ki magi kaini constitutional framework hai tar citizenship sigi this citizenship sigi constitutional framework khara lay ko adu constitution da citizenship in the constitution citizenship in Indian constitution da kamaina legida yung asiko constitution ko idi yamna di exhaustive oidi habdi constitution da yariwa citizenship ki magi kano se haidi article number 6 tagina 11 pause asise nate 5 tagina 11 pause exhaustive oidi habdi complete oidi ko mangonde ek darkar lay ko parliament pass to ek darkar lay aduduga citizenship sigi magi any kano la ko matamda
semdok senjin tawda constitution se semdok tanaba ek ama darkar le aduga sigi citizenship ki kanogi article se ai ko article number 5 6 7 8 9 10 11 moi taret sinebu ko article moi taret sinebu ko sise kaidoge hara kana moina mana piri se citizenship in Indian constitution the piri se just huzik leiba citizenship ki rule mayam sing se sise cover pulap punna tawdebe exhaustive oideba ko adu duga kaidoge hara kanda not exhaustive exhaustive oideba kai marang exhaustive oidre na haigini mangonda yam su kaino hara kanda ko it contains only the rules for citizenship ko citizenship oinabagi rule mangonda yare citizenship oinabagi rule karamba rule ko citizenship of India da at its commencement Indian constitution na hek hawdorokpa matamda ko Indian constitution na hek hawdorokpa matamda yan hanba January 26 1950 da yan hanba ina hawdorokpa matamda India gi citizenship sa laigadaba magi power natraga mangonda pigadaba poto aduduni ba sida ladies ko aduduga mangonda provision khara haidi article number 11 ko article number 11 sina kadogara power pirami kanada parliament power pirami ba law semna bagi damakta ko adugi law da sijinara kanda ko parliaments na empower tormebo ko to make law semna ba adugi law semna ba do madugi law da sijinara ka koina citizenship ko amendment Citizenship Act 1955 and ama adi pass tawgibu ko huzik phau leiribu to aduduna kadoge hara kanda exhaustive oidaba sigi exhaustive oidaba pot se complete kanano ohenge haragadi Citizenship Act 1955 sina ohendoini habadi pulapuna suppaga yaudaba poto Indian ge constitution da pulapuna suppaga yauramdaba poto yaudaba awatpa singdo kanana menjale Citizenship Act 1955 na menjale ko aduduna parliament na power pibada oidini ko aduduna sigi matungda akoina nainarakse huzik koigi India gi constitution da piramba koigi content hai tare Indian constitution da kari yauge sigi constitution article number 5 6 7 8 ina ko content of the citizenship provision ko citizenship provision ki magi content to kari yauge hai hapet yengse ko aduga pulapuna mu nainarakse ko kari yauge habida pulapuna mu nainarakse ko yengse ko sida ko yongo ahamada article number 5 ko article number 5 sida haining is kaino hara kanda yongo ai parake ko citizenship at the commencement of the constitutions ki commencement tawa matamda yan hana legedaba citizenship to kana no haragadi every person who has his domicile leiba ko India da domicile leiba ko adugumba domicile leiba India da pokpa habini ko domicile habini magi India da pokiba every citizenship to every person do adudo India gi citizenship boire India da pokpa matamduda at the commencement of the constitution habidi kaino aduda yaudu ise lo yarani haidi commencement of the constitution ngasi constitution na commencement tore ngasi se kanoni na khalaseba that koigi January 26 1950 ni na khalaseba ko January 26 1950 ni khalaseba ngasi commence tawini ko ngasi je commence tawre hene ek
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯤ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯣꯛꯄꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯔꯣꯃꯥꯟꯕ ꯑꯦꯗ either whose parents are born in the territory of India pokpa natragasu kedore mapalomda pokpa natra every person has his domicile in the territory of India and ko haidi kedoge harakanda born pokpa natrasu India da pokpa natrasu mama mapado India da pokpa oiba either of the parent ma pa ama khatang oirsu ai ko mama oigera mapa oigera ama India da pokpa oigedaba aduga natra haragana haidi kedoge harakanda नत्रे हारगना मादो इंडिया दा पोक्ट्रगासु निमित चाही मंगा मुकी ममा हाइतार चाही immediately proceeding such कनो का preceding such commencement 1950 की 19 कनो की 1950 की जनवरी 26 की ममा चाही मंगा है बदे कनो जनवरी 26 1945 1945 तगी सही मंगा चुपना कोई इंडिया दा लेरकपा मी ओइगदबनी सिनेबुको सही 1956 के ममांग दा लागा इंडिया दा लेगेबा मी जिगदुदी 1945 सॉरी 1945 की जनवरी 26 की ममांग दगी लागा लेगेबा मी जिगदुदी लोइनमा इंडिया की सिटीजन ओयरनेबा अदोय तारगदी सिदैदा चत सॉरी सिदैदा चंदुबा पोचिंग च करी करी नो हाबिदा पेडिंग को आई पुलपुन इथो सिगी कॉन्स्टिट्यूशन की सिगी से आई पुलपुन एक्सप्लेन अमदन तोरके को से को yung ko सिदैदा चंदुई से yung से सिदैसा इंडिया जनवरी को जनवरी 26 को 1950 सिगी ममांगदा को चाही मंगा हाइबने चाही मंगा लेरपा रेसिडेंट ओइना लेरपा को सी नंबर लाइन सो ये को सिदा हाइ से कनो by domicile की मतुंग इना कोई इंडिया की सिटीजनशिप से अहम थोले करी यहाँ हमदा कदवा born पुलप ना ये ला दोनों फरन चांदो को साइदा 3 yung kagelak the 4 categories laini for Indian ka suggestion के मतुंग इना को 4 categories of person who become Indian citizen on January 26, 1950 January 26, 1950 को January 26, 1950 दा January 26, 1950 दा इंडिया की सिटीजन यहाँ हान ओइरक्पा हाइबने इंडिया की सिटीजन ओइगिबा यहाँ हान ओइगिबा मोय मी ग्रुप सिंगदो अदुदनिको
ko ahamada kanano haragadi ahamada by domicile ko India da maze pokpa haitare ko by domicile in India da domicile oiba masi se karai de yawe ba sikito article number kya da 5 te yawe article number 5 te yawe ko se article number 5 te yaw doini magonda yari se magi article number 5 ki subsection haitare sorry sub clause or clause oi doini ko clause A clause B clause C ene lai clause A ki da hari se article number 5 ki clause A 5 A da hari se kadauba born in India oigado ko kadauba domicile su oirakpa aduga India da domicile oiba aduga pokpa India da pokpa meaning di pokpa di kaino born se magi date of birth se kadauba magi date of birth haitare date of birth se ko before kya 26 January 1950 ki mamang do oiba ko magi date of birth se 26 January oiba ko aduga born in India oiraba adui taragadi India ki kadoba India ki citizen oirani kadoyaba magi date of birth se 26 January 1950 oiraba aduga India da po adui taragadi mase India ki citizenship oirani article number 5A ki matugina ko aduga kadoge harakanda karigumba se India da po omdre na khalase bako domicile di kadoba India da tar domicile India da taba meaning koigi India da gi horok pa oige doibe ko India da gi chorok pa kano tawdo oide bako aduga idi India da gi chorok pa meaning haraga low doine nangi domicile se ke krai da no haraga di India da ni haidoine bako nangi pokhan lamdam se krai da no haraga di India da haidoine sigi makhada lerakpa group sigi oina di ko India gi citizenship oiduri se ado sida 5A lere sida koigi 5B gi matung ina nang se India da pokpadi natra kadoba India da pokpadi natra but tawadabu nangi parents di India da pokpo oiba ko either parent ko aigi papa natraga mama do kari parents to either parent habni ko both orasu yai anima orasu yai natraga parent ama katang orasu yai either parent ko either parent was born in India da popo either parents karigumba nang se nagi mama baba se kadoba ada kanoda koigi January 26 1950 chatpa matamda nang se India da leire ko domicile habedi kaino India da leire ko staying in India habni ko staying in India nangonda hanga dibe question se kaino India manung da nang lei hodoine ko January 26 ko January 26 1950 ki manung da staying in India in January 26 1950 da 1950 ki January 26 ta nang se India da lei horaba India manung da leiraba ko aduduga kadoge nang se India manung India da pokpo oiraba nangi birthday se January 26 1950 ki mamang da oiraba or natre haraga nangi papa natraga mama gi manung da India da pokpo oiraba ko India manung da pokpo oiraba India hai se India hai se this is koigi kanoni ko koigi undivided India da ni ko undivided abdi Pakistan kari kara loina mo puling ai matam gi oidoni se or undivided India na this sorry in India abdi ngasagi koigi divide tawraba matung da oigidoni ko aduga kaidoga hara kanda or nga tani ko sise ai na sida palai se or nga tani sisu or ni
सिसु और निको अदुम जु खंगलो को कंडीशन सी की कंडीशन से ओइबा नत्रगा सी की कंडीशन से ओइबा नत्रगा 5C की मतुंग इना 5C हैबेदी कनो आर्टिकल नंबर 5 को सब क्लोज C की मतुंग इना कदोबा कोई ordinary resident हैबेदी resident लेरा आबा हाबको सत्सु इंडिया सिदा अदुम मखा ताना अदुम लेरा आबा को ordinary resident for 5 years sine bain haning is ordinary resident for 5 years हैबेदी कनो नंग staying को staying in India da dum leira aba India since January 26 1945 की January 26 की mamang di India da leira aba ko 19 January 26 1945 की mamang di India da leira aba adui taragadi nang se by domicile koigi हौरकफम दुगी मतुंग इन्ना नंगसे इंडियन सिटीजनशिप ओइरे हाइना लाउथोकरदौनी यान तारे को आर्टिकल नंबर 5 ते याव पोचिने बसिदा स्टाइने एक्सप्लेन तौजरिसे को आर्टिकल नंबर 5 की A B C सब क्लोज A B C की मतुंग इन्ना कोइगी कदोगे हारगंदा नंगसे इंडिया की सिटीजनशिप ओइदोइने करिगुंबा नंगसे नंगी डेट ऑफ बर्थ से 26 जनवरी 1950 की ममांग ओइरबा को नत्रगा अदुगा इंडिया दा पोबा नत्रगा नंग इंडिया दा पोक्त्रगसु नंगी मामा बाबा दु इंडिया दा पोपा ओइरबा को अदुदुगा नत्रे हारगना नंगदो इंडिया दा लेतबदी यादे को बाय डोमिसाइल इन इंडिया हारमिनी इंडिया दा दि लेतबदी यादे नंग अतोपा मफम दा लेबे यादे को अदु मतमदुदा को पोपा नत्रगसु staying in India in January 26 1950 the domicile do adudai pan gradawni ko nang adum leiri aduda leidare haidone nang na mapalam da leiraga India gi 26 January 1950 sida nang mapalam da leiraga nang India gi citizen ne claim tawadi yaroi ko adubu nang na sigi numit sida nang India da state oroma ba ko natraga India da state oroma ba aduduga sigi condition homse sigi condition homse any one ama fulfill tawrama ba India da state tawrama tunda any condition sigi condition ani ahum sigi manunda ama fulfill tawram taragadi nang si India gi citizen ama ni ana law bra tawani ko ni gyan tarani ko aduga karigumba Pakistan dagi lak migrant ko sisana migrant from migrants from Pakistan dagi hongpa hana amuk phawa India da laktriba oidoni ko never been to India India da amuk phawa laktriba mi oidoni ko sise haibidi India da amuk phawa laktriba Pakistan dagi hongpa mi oidoiba ko Pakistan dagi hongpa Pakistan dagi lakpa mi oidoiba ko adu sisina ani thona lai ko kariguma ma se 1950 ko before July 1948 ki mamang da lakpa taraba ma se sigi mamang da lakpa taraba ko sigi mamang da lakpa taraga di ma se dum citizen oirani ko citizen karim ta thingba leiroi kare before July 1948 ki mamang da lakpa taro doi taraga di ma se migrant oira sa so nang 1948 ki mamang da lakibra July 1948 ki mamang da lakbra hai lai hai taraga di nang Pakistan dai laira ho lai ko doi de yam phare ko kai maram gi no haibdo ai harake ba huse ko kai maram gi no mana data July 1948 sida mana ordinance am ka pass hoye ordinance ko ordinance am ka pass hoye sigi ordinance ki matung ina ka dog harakanda Pakistan dagi lakpa Muslim jing se khantok na bane ko haidi Pakistani Muslim jing se
permit darkar le Pakistan degi yam lai ba ko si matung chida Pakistan degi lang yam lang ko do moina Pakistan degi lai ba Muslim sing se permit ama darkar le ko matam du da adugi ordinance ne Pakistani Muslims need permit to come to India. Gyan tare ko. Habidi 19 July 1948 se kanogi matung ne habidi partition thokraba matung Pakistan ge India ga khaidokna graba matung ne ko July 1948 se ordinance ko pass hoye khaidokraminna Muslim gi na son lai sangre in Hindu gi na son lai sakre but India da su Muslim yam le hori da ko adu do India gi Muslim le hori ba Muslim jing jiga Pakistan de gi la ko Muslim jing jiga haidi khaidokna bagi damakta permit am khak pi Pakistan gi Muslim jing sida halak iba Pakistan Muslim jing sida moi da permit am khak pi permit yaw dragadi India da changba yade haiba permit to sigi July 1948 sida pass hoye adu dugane ne ba mana July 1948 की ममांग लाखो मुस्लिम वगैरह any लाखिबा ordinance pass होदिंगै लाखो खुदिमक्ति अदुम citizenship citizenship पीग्रेब अदुगा करिगुंबा मागी मतुंग द लाखो ओइतारगदी मागी मतुंग द लाखो ओइतारगदी permit पीरनी को अदुगा on or after हाइबा को after July 1948 aduga laiba mi sing da mangwan citizenship ni tawda bu citizenship bise ke doge hara kana ma se 6 months stay tawda ya roi permit to paraga 6 months stay ko with permit paraga ma se 6 months laita ba roi aduga register tawda ne register ko ai se Pakistan gi Muslim amani ai se Pakistan de la ni haina ase register tawdoini ko adu haisigi matung da lakpa mi sing sidi ko haidi 19 July 1948 ki matung da lakpa kangu sing sidi ma 6 months laitaba yaroi ordinary resident oina stay tawdaba yaroi permit paraga aduga register su tawdaba yaroi ko adu matung da ma citizen oiraktoine kyan tarani ko Pakistan degi migrant torokpa ko Pakistan da su India da su lak triba Pakistan degi no migrant torokpa mi sing se kadoba sigi matung in ma citizenship phangale citizenship ohelle sisibu karai de yaw hara kanda article number 6 se yaw sapmana na Pakistan degi migrant torokpa migrant ko migrant to Pakistan da migrate tawruba ko and return tawruba sigisu samane ko Pakistan da chaluruba aduduga amu halakpa mi haitare ko baide war du na maram orakanda Pakistan da chaluruba aduga halaktu se keno Pakistan da hana chalu war du na maram war jakam kana thoki Mars ki chise after halakpa matam se kara waidana hara kanda after March 1 1947 March 1 sida kari thoki hara gadi ainu sa hai gibedo sida is partition thoki partition gi yam chawa pot ama thoki dana ko madugi partition thokramnina kadoga hara kanda migrant sing se adudaida lakwa migrant sing sidi kadoga hara kanda Pakistan da chalure partition gi war na manu orakanda ko communal right thoktin ko communal right to na maram orakanda moise chelure India degi Pakistan lom da chelure Pakistan degi aduga mu halaeba ko India adu taragadi India na kari doga harakanda moise su kadoba 6 month ko 6 month ko ordinary resident oihalani 6 months stay to halani 6 months stay toroga register to halani ko
ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯅꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯃꯥꯔꯆ 1 1947 ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ 6 months ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇꯧꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯄꯤꯕꯤꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕꯀꯣ article number 7 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ article number 7 article 6 ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ explain ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ explain ꯇꯧꯔꯛꯑꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PIOs ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ PIOs ꯍꯥꯏꯗꯤ person of Indian origins PIOs ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥꯗꯕꯨꯗꯤ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ PIOs ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯦ undivided India पोकपा ओइगदबने PIOs person of Indian origin खुदम मैंने इंडिया का मरी मता थोकना बाहाय तारे मीजिंग से PIOs को अदु दो करीगुम्बा मोगी ग्रैंड पेरेंट्स से कंडीशन से कहीं ये को मोगी ग्रैंड पेरेंट्स से इंडिया द पोकी बो ओइरो ग्रैंड पेरेंट को ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड पेरेंट born in undivided India द पोकी बो ओइरो को अदु तारगनी मोइसे रजिस्टर तो होलाने registration तो होलानी को registration to करी diplomat consulate diplomat को अदु दुगा करी ओरानी citizen ओरानी हाई वसी की मतम जी कदौरगे हारकांदा से आइजे citizen ओगे हाय तारगदी person of Indian origin दी ओइरबा इस मपालम ददी लेरनी को person of Indian origin ओइ तारगदी मपालम ददी लेरनी but आइगे grandparent दो इंडिया से ना थुगाइद्रिंग है इंडिया से काइद्रिंग है इंडिया से पाकिस्तान है ना थुगाइद्रिंग है दा याना लेरबा मतलब दा आइगे grandparents तो पोको ओगे दवने grandparents तो आइदी इंडिया दा पोकी बा ओगे दवनी को अदु दुगा अदु तारगदी ऐसे sum mapalom da lay na hay tare ko mapalom da aise Indian origin ki masani ado aise citizenship se phangni hay taragadi just kano da India ki consulate da chalaga ai register am da tawsege ai Indian citizen oisage haraga dum PIO masado dum register tawbi ai ko hai buse hai ban mi che karino sigi mi che January 26 1950 da ni ko हाइरिबा citizenship pirising से सी citizenship pirising से January 26 को 1950 द पीबा को citizenship खाइदुने बसी यानी को सिसे article number 5 6 7 8 से लोइना मा पल्ले को सिसे article number 8 ने को PIOs के से article number 8 यानी को सिनी category mari lay domicile na natraga Pakistan degi migrate torokpa natraga Pakistan da migrate tawgiba aduga mu halakpa natraga PIOs kangu habidi koigi PIOs pa koigi India ga mari thokna ba mi makhal hai tani ko India ga mari thokna ba mi makhal aduga moigi grandparent do partition thokringai mamang da sida India da pokiba ko adugumba
ko aduna constitution sing sidesta ya ainu si hage article number 5 6 7 8 ko si constitution gi article sing do patho o yeng se ko sida de lere 5 to se lere ainu have the 5 ki a lere ko 5 ki a lere to 5 ki a lere 5 ki a da ka do hai at the commencement of this constitution every person has his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India, either of whose parents are born in the territory of India, who has been ordinary resident in the territory of India for no less than 5 years, immediately preceding the such comment. Ko zik hai gi me am dani ko explain tor is sigi by domicile in India se ko adagi citizenship ki article number 6 silbidi citizenship ke lere ko Pakistan dagi chelak paduni ko sise article number 5 party ki Pakistan dagi no right of citizens of certain person who have migrated to India from Pakistan ko article 5 se nattabida Pakistan dagi chelak pa mi sing duni ko aduna he or either of this parent ko grandparents se kadoba 1935 ko he id magi parent grandparents se kadoba he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 ta define taugiba India do ko madugi India da pokpa natraga magi mama natraga magi mapa pokhiba ko magi grandparent India da pokhiba oiba abe meaning di kaino harakanda undivided India matamda pokhiba mi duni ba sise ko aduga sidaista ngasai aina ba July 1948 ko July 1948 ki 19th day harido ngasai aina 19th day ki ani condition ani thamge da sida lere ko B de yaw de ni ba sise this masise sida harage ko sisina koigi 6 article number 6 clause B1 de yaw de ni ko sub clause 1 da sisina 6B sub clause 2 da ko susmaina ko adu itaragadi aidi magi condition dugi wari ni ko condition du sidista July mamangda July 19 1948 ki mamangda amasung July 1948 ki matungda adu duni ko sidista ina kano to se haidi sidista magi article da yaro mi se ko yani ko sipa kano to ko aduga 6 months later ba yade na ibida immediately proceeding the date of his application ko sigini ko 2 sigini ko 6 months later ba yade so this is palami na ko aduni ko sis id Pakistan dagi kado ba migrant from Pakistan dagi migrator pa hai sida never been to Indian have sida Pakistan dagi migrator ba mi se sigi migrator ba mi se sigi in have do migrator ba mi se kado ba koigi government of India 1935 na kado ba define India must be from ko habidi government of India 1935 na define tauba India ma legidana 1935 to pass to matamda India ma legidana madu British India ma legidro adugi in British India dagi lakpa oigadabane aduda laiba mi oigadabane aidi Pakistan da si ai harage ko si ngo aduda define taugi India do sini na kala se smile do usne kala se ko smile do smile do sisi India ne kala se sina Pakistan ne ko Pakistan ne sini India do ne ko si British India ne ai si whole India British India ne sida leba mina sida isa Pakistan da dum legi du ni na tra Pakistan da dum legi du ne aduna hongak pa mi du ne migrator pa mi du ne India da independence pa ngam to
yan daga partition tawra matung do honga pa mi duni Pakistan da dum lei cheki ado 1935 ta define tawri se 1935 ta define tawba India ai do CC ne 1935 ta India just smile le gadam ni mai gi territory smile to duni haba potu ne ba ado dagi ka do ga kanda Pakistan India na khaidokra matung da Pakistan dagi smile lak pa mi duni India da sunglang lak tawba mi oi doi ne ba doi tar gen dai ko adu duga kedo India hai se British India na ko 1935 ki sigi India se na British India to ne so this is British India ko this is British 1935 ki job government of India Act 1935 na hairam liba India do aju dai da leiba mi oi do ne like China da leiba mi emana Pakistan da lai ko India gi independence phangdringai da Pakistan da lai aduga sigi 19 India gi independence phanga matung dida 19 ko 1948 ta lai 1948 ta Pakistan da lai July 1948 ki mamang da Pakistan da lai aduga India da changi Chinese ma sam no ko Pakistan da lai aduga India da changi adudi migrate from Pakistan haiba ya de chande kaino di government of India in 1935 ki matam da lai ram mi natte China dai lak pane ma ko aduni ni ko haibedi kaino do form do aduni see this masigi part china karai da yauge haragadi masigi part china 6A da yaude ni ko 6A da China da gi lakwa mi amana Pakistan da laga Pakistan da gi amu migrate tawrak taragadi adu do India gi citizen kawwa yadi ko sigi matam magi condition magi July 19 1948 adigi July 19 1948 ki mamang na jaga matung da lakpagi condition ka se thung daraga su ko habedi 1935 ki India dagi lakpa oigedawne migrate torokpo Pakistan macha oigedawani ko yarina okay aduga article atopa myamam chu lairi like see hojik article 5 laire 6 laire 7 laire 8 laire article di matung ina I pazarake ko article number 5 laire 6 laire 7 chu laire 7 chisu kadawge hara kanda ngasai masu ngasai Pakistan dagi migrate torokpa India dagi sakkiba Pakistan dagi migrate torokpa do oidini ko sidasu mention tawusini Pakistan shall not be deemed to be citizen of India ko provided nothing in this order shall apply to a person who after having some migratory enough including in Pakistan has returned to the territory of India under a permit or with the permit paragraph ko aduga article B da chatna doini haibani provided gan dai ko okay article number 8 ta sidai su kai haini article number 5 ta pangin ni right of citizen of certain person of Indian origin residing outside India sisina PIO sagi PIO ne sigi PIO sisu kadawge hara kanda sagi kano se to se sigi article number 8 ko sigi article number 8 PIO sisu ngasai sidai sa PIO aina kawgrido sisu kadawge hara kanda ngasai government of India 1935 na define to give British India do adudagi tholakhiba oigedabani magi grandparent has to say undivided India has grandparents magi grandparents undivided India the government undivided India have the kind of government of India in 1935 British India do adudagi tholakhiba grandparent oigedabani aduda pokhiba grandparent oigedabani adugi PIOs oigedabani PIOs habede adugi masa masu adudu bakona PIOs person of Indian origin korane aduga moido registration to holaga citizenship andum oibe yare ko matam duda haidi 19 January 26 1950 duda ko this is according to the article number 5 6 7 and 8 ko 8 ki matungina 9 10 11 sidi hayeng mu tawrase ko 9 10 11 sidi kogi kanone 9 na citizenship mangbagi ni ko 10 na citizenship to han kano tawna bani aduga 11 na
parliament ki power do haidi parliament na law kamaina semgani khotkani habdugi power do aduduni oiduse ko aduga single citizenship to ngasagi single citizenship to krai chakra sidaida single citizenship to sigi challenge le khara le single citizenship ki challenge to single citizenship hai tare ko challenge to challenges to single citizenship ko challenge to single citizenship challenge kram challenge le sum mains ki perspective tani ko aina sida harisa mains ki perspective ki matungina single citizenship challenge mema like koigi communal rights koi Manipur daga su thoi se ko communal rights ko lemina ba yana driba class conflict haidi sise South India daga thoi ba koigi kai haini zat bizat khaina bi sudra kangu ga school chathan da bi class khaidokna bi matang ko adagi caste ke matung ina koigi caste ki matung ina mi se ka hanthana yengbagumba thabak subada thabak phattaba thabak sina caste ki matung ina masigi je thabak se pahenba ko disparities ko adagi yam toy ko adagi linguistic difference linguistic class ai tare ko language ki matung ina mi je khaidok pai tare mana ngangwa lon ki matung ina ko adagi ethnic ki matung ina khana chaina ba thokpa ko dugumba mayam ama lay challenge to single citizenship ko adu khangsalam se hayeng se koigi citizenship act 1935 asine 1955 to sigi kano se citizenship ki sigi kano se poche hayeng tawse ko hayeng tawse aduga kaino su tawse ngasai gi article number lem over article number 8 na 9 10 11 to adu su tawse ko aduga sigi article sing amomo pabiram meaning di explanation di tawre hujikida da explain tawre hadi four types lay na sikida explain tawre bas daisa for categories of person who become Indian citizen on January 26 1950 se Indian constitution ki matung ina explain di tawre ko but tawdabu ngasagi article sing sida kari mention tawrami kari hai habidu madi pabiram mo ko adu panabagi damakta aina so mamang so haisakre website ama lebani Indian constitution ana tharaga dum Indian constitution ana tharaga website ama lebani adugi website to changbiraga download tawbiyo ko latest Indian constitution gi PDF to Manipuri da su phangmani Bengali da su phangmani Meitei mek da su phangmani ko adu download tawbiro Bengali da oigera Meitei mek da oigera explanation su lebani English ta pabada English to handokpa ngamdragadi Bengali to da dum pabiyu ko aduga natraga Meitei mek oigana Meitei mek to dum pabiyu aduga Indian constitution se fazana explain tawba yani ba ko gyan tadragadi haiba ko sigi in constitution gi wording se yamna hadi luba oibani ba ko hadi kay hani kara explain tawba kara wabani ba aduna so hayeng di Citizenship Act 1955 to tawse aduga kamaina citizenship se kamaina mangani khotkani kamaina mo phangani natraga adagi OCI card holder ki matang su tawse ngi sigi di sidala shala thank you so much have a great day ahead